So karon adlaw guys, ubanimi ninyo mangadto ta sa Borgie Moto para magpaayo og relo. Ay dili di ay para magpakondisyon sa atong motor. So diri na naabot na ta. Og karon gitagaan dayon tag t-shirt ni Busing og walay pagduduha ato dayong gisulob. Og grabe sakto kay sa sukod sakar kay nako og nindot sa kay iyang tila kay baga og baga sa kagnaw. Og karon dili ta maglangay-langay gisugdan nag-ukab ang atong motor. Og mao ni si Madam atong suki nga pasahero nga walay pliti-pliti. Og karon mag-update ta kung unsa na iyang hitsura. Og ako lang po din na gipatabangan og duha kay dili siya makontento og usa. Og kani si Busing ayaw mo kumpiyansa kay mao ni siya tirador og gasolina. Tanawa giukba na. Gihabuan day na nila gasolina kay mao man po nay gamito nila kung magpa-CVT cleaning ka. So mao to pag uli na mo naglakaw na lang mi kay nahubsan na. Ako sa din nagipailisan og belt og bula-bula ang akong motor para makondisyon na pod siya og balik. Og karon isuroy ta mo diri sulod sa shop kay pakit-on ta mo og unsa gyud naa diri. Kompleto jud silang mga accessories diri og unsay mga kinanglanon ninyo naa na diri tanan. Tan-awar ko na grabe kompleto gyud sila diri. Mao nay pinakanindot sa shop kung naa na tanan kay unsay mga kinanglanon ninyo maka-provide jud sila. Kung ganahan ka magpagwapo sa imong motor dire kay kompleto gyud sila tanan mga accessories diri. Naa pay mga helmet ganahan mo o napay aircon ganahan mo mapabugnaw napay aircon palitan na ninyo. Og karon nakakita man tag mga side mirror ng mga nindot kay tanan diri og nakapili na day kog usa ani kay murag bagay jud kay tanan ni sa akong motor mao gani akong napili Oh nice kay tanan og apilan na po day nato pang blind spot para mas mubagay pa jud sag maayo. Ang hand grip sa day apilan na po day nato sad og ato sa ipakita ang before nato nga side mirror ug ang hand grip. So mao ni siya murag need na jud siyang ilisan og karon gitaod na ni Busing og mao na din ang resulta guys. Grabe ka nice jud kay tanan bagay jud kay tanan sa akong motor guys dili ka mahayan hand grip ng daan pating sinawa na og mao to guys naara din na diri sa Borgie Moto diri sa Basak Lapu-Lapu kilid ra na siya sa Mactandok og naa kay plano magpakondisyon og magpagwapo sa imong motor ari na diri